Abagize akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi mu muryango w'abibumbye bakuye Burundi ku rutonde rw'ibihugu bifite umutekano muke kandi bibangamiye akarere biherereyemo. Basabye icyo gihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu bashimye icyo cyemezo cyaraye gifatiwe i Geneve mu Busuwisi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Ingingo yanezereje inzego zitandukanye z'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu niyafashwe n'akanama k'ishamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuri uyu wa gatanu i Geneve mu Busuwisi. Abagize ako kanama bahurije ko u Burundi bwokugwa ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bikibangamiye amahoro n'umutekano ku isi. Kubwo abagize iyo nama y'umutekano n'amahoro ku isi, amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu uno mwaka yarahinduye ibitari bike, haba mu kurwanya ukudahana ivyaha, kugaruka umutekano no guha ikibanza kibereye abagore. Naho biruko iyo nama nkuru y'umutekano mu ngingo yayo Ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi isanga hagikenewe utwigoro twinshi mu byerekeye kubahiriza agateka kazina muntu, kunyubanisha abarundi, gushiraho icuka ciza ca politike n'iyubahirizwa ry'amategeko, gutsimbataza ubutungane bwigenga, kureka abantu bagashikiriza ibyo bagona mu mwidegemvyo, kureka amaradiyo n'amashami yigenga bigakora mu bwigenge n'ibindi. Gusa iyo nama nkuru y'umutekano ibona ko ivyo vyokemuka ico gihugu kitakiri ku rutonde w'ibibangamiye umutekano w'akarere k'ibiyaga binini kose. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico iyo ngingo isigura neza na neza. Twabibajije umuhinga akurikiranira hagufi vya politike n'imigenderanire, akaba n'umwigisha muri za kaminuza mu Bubiligi nka Université Libre de Bruxelles Libera Ntibashira. Kandi ico bisigura iravuga neza yuko Uburundi buvuye ku rutonde rw'ibihugu vyigwa uko amezi 3 aheze. Iravuga yuko naho babukuye ku rutonde yuko atamahoro n'umutekano biri mu Burundi, raporo izotangwa biciye mu karere k'ibiyaga binini Grand Lac. Iyo ngingo rero yafashwe kugira imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU ishobore kuba myiza. Ikindi catumye iyo ngingo ifatwa no kubera biriko birakogwa aho u Rwanda n'u Burundi bashoboye kuyaga, aho impunzi nkeyi ziriko ziratahuka. N'ingingo yakiriwe neza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati: ndashimiye cyane inama nkuru y'umutekano ya ONU. Turonse inyishu mu byo naheruka gusaba mu nama y'ibihugu byose muri ONU. Bizotuma ubu twebwe n'abadufasha mu iterambere twitaho kurusha ineza y'abanyagihugu. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yongera ko kw'iyo ngingo izotuma n'abagwiza tunga mva makungu barumbira ico gihugu. Ambasaderi Albert Shingiro avuga ko ari intsinzi ivuye kure. Yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yabaye hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bw'amasanamu. Cette décision vient d'être prise après 3-4 semaines d'intenses négociations. Ati ngingo ifashwe inyuma y'indwi nka 3 canke 4 z'ibiganiro bikomeye hagati yacu na ONU. Turashimira n'ibihugu bitari bike byadufashije ugo rugamba. Kare byasigura ko Uburundi ari ntambamye ikomeye mu makungu kandi ari igihugu kiri mu mutekano muke. Yamara biragaragaye ko atariko bikimeze, kuko n'igihugu gitekanye giheruka kwitunganiriza amatora yabaye mwituze ntangere. Tugiye kuja ku kivi c'iterambere kandi ntituzosubira kwemerera abanyamahanga kuvogera ubwigenge bwacu. Bizotuma n'abagwiza tunga bazana imitahe yabo iwacu, kuko kare twafatwa nkaho ari igihugu c'ingorane gusa. Ces pays-là on les appelle des pays à problème. Ico bikoze ku bwa Professeur Libera Ntibashira, kandi asanzwe ari n'umuvugizi w'umuhari uharanira ugukunda igihugu MAP Burundi, avuga ko naho ari ingingo yerekana ko imigenderanire atanguye kunaguka hagati y'u Burundi na ONU, n'ubundi bintu bitarera ngo de. Amaraporo azogumatangwa kuko ONU iremeza yuko agateka kazina muntu katubahirizwa. Nurugohe bavuniye abifuza yuko amahoro n'umutekano agaruka mu Burundi. Turazi neza yuko atakintu kimwe kizohinduka mu Burundi, aho uko ibintu bitera imbere biguma bisubira inyuma. Mu gihe hariko haraba urusansuma bihagaze ku bwoko, mu gihe abarundi baguma batotezwa, abarundi baguma bicwa, cyane cyane batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi,
kuva mu mwaka w'2015 aho haduka imvururu za politike uko amezi 3 aheze intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi yabwirizwa gushikiriza mu nama nkuru ijira umutekano ya ONU raporo yerekana ingene ibintu byifashe. Iyo ngingo ijikurikira yugagwa ry'ibiro by'iyo ntumwa idasanzwe ya ONU yatanga hanini amaraporo avuga ko igihugu kikirimo umutekano muke ko ONU ibwirizwa kugumizayo ijisho, na izo raporo zitazosubira gutangwa ku bwinshi. Inama nkuru y'umutekano ya ONU yemeje ko umugwi ukora amatohoza w'iryo shirahamwe urongowe n'umunyasenegal Doudou Diène uzoguma ukora amatohoza yawo mu gisata c'agateka kazina muntu kuko uheruka kongerwa ikiringo c'umwaka. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika. Hirya no hino mu Rwanda abaturage babifashijwemo n'inzego z'ibanze guhera kuri wa gatanu bari mu gikorwa cyo gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe bishya. Mu bihe byatambutse hari abakunze kumvikana bavuga ko ibyiciro by'ubudehe byabavukije amahirwe yo guhabwa zimwe muri serivisi bagenerwa na leta. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye uko icyo gikorwa cyagenze ku munsi wacyo wa mbere kuri wa gatanu. Mubyumve neza, ni mu muturage icyiciro kimukwiriye, mubona n'ubushobozi bwe, mubona n'imbaraga ze. Bwana Michel niyo mufasha umukuru w'umudugudu wa Bwiza mu kagari ka Kimisagara mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, aratanga amabwiriza ku baturage ayobora bibutsa uko bagomba kwitwara mu gikorwa cyo gushyira abagenzi babo mu byiciro by'ubudehe bishya. Ni gahunda yatangiye hose mu gihugu aho abaturage bagomba guhurira mu midugudu, bumwe agahaguruka akajya imbere ya bagenzi be bakurikije uko bamuzi bakamugenera icyiciro cy'ubudehe gishya. Mureke twumvara abantu babicire mu ncamake y'ubuzima, nta kazi agira, abamuzi yahawe n'umubyeyi we. Ni ibyiciro ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bigamije gushingirwaho igenamigambi ry'iterambere ry'igihugu n'abagituye. Ku munsi wa mbere Ijwi ry'Amerika yageze mu karere ka Nyarugenge gushyira abaturage mu byiciro byabaye mu bwisanzure busesuye kandi mu mutuzo ntawe uniganwa ijambo. Ibyiciro by'ubudehe biriho ubu birarangwa n'inyuguti kuva kuri A kugera kuri E, bitandukanye n'ibyiciro bine birangiye byarangwaga n'imibare. Ababarizwa mu cyiciro A na B ni abaturage bashobora kwifasha no gufasha abandi, abo bashobora kwinjiza amafaranga hagati y'ibihumbi 65 n'ibihumbi 600 kuzamura ku kwezi. Ni mu gihe ababarizwa mu cyiciro E bo bari mu bafashwa kuko bashobora no kuba bari hejuru y'imyaka 65 y'amavuko, barwaye indwara zidakira cyangwa bafite ubumuga bukabije kandi nta kindi cyabarengera. Aho abaturage batishimiraga ibyiciro babaga bashyizwemo na bagenzi babo bitewe no kubibeshyaho, byabaga ngombwa ko uwo bibayeho yivugira. Constantine Kimanizanye ari mu kigero cy'imyaka 20 yemera ko yabyaye imburagihe atangira kurera nawe ari umwana. Bari bamukize mu cyiciro cya C kibarizwamo abakene bafite n'ubushobozi bwo gukora bakibeshaho. Yahise yakijamba inteko y'abaturage maze abwira umukuru w'umudugudu ko bamwibeshyeho, ashaka kubarizwa mu cyiciro D cy'abakennye cyane. Na mama ahari ntabwo namubwira ati mfite ikibazo runaka gikemuye kuko nawe n'uwo gufashwa, sinibaza ukuntu bafashe kandi banzi ndi umuturage wabo mamaze igihe bakifata bakanca mu cyiciro cya njyewe icyiciro nakwisabira bitewe n'ubushobozi mfite nuko nihizi nuko meze, nasaba icyiciro cya D kuko nawe ufite undengera ninjye wimenye. Naho abaturage babaga bataziranye cyane byasabaga ko byibura haboneka uwabazi uwatanze amakuru agishidikanywaho ari nayo ashingirwaho mu kugena ibyiciro by'ubudehe bishya. Hari igihe hano usanga abantu duteye tutasobanukiwe ubuzima bw'umuntu. Gerere nkanjye umuze rwose ndumva D ayikwiriye, ahubwo agize amahirwe akayisohokamo yazayisohokamo agatanga ikindi cyiciro, ariko ubu kuri iyi saha agena numva mwamuhada. Uko byateguwe ari nako amategeko abiteganya, umuturage bashyira mu cyiciro cy'ubudehe gishya ntanyurwe afite iminsi 2 yo kugana ubuyobozi bw'akagara barizwamo akabibwira ababishinzwe. Ariko hari aho bitasabaga ko bategereza kugera mu tugari kandi inteko itora yari hibereye. Nibyo Bwana niyo mufasha umukuru w'umudugudu wa Bwiza yibutsaga abaturage. Umuturage wese utanyuzwe n'icyiciro inteko y'abaturage yatanze, igisabwa n'amategeko nuko umuturage ajurira mu minsi 2 nyuma y'ibi bintu tumaze kubikora. Ariko dushingiye ko abaturage bose bisabiye kugira ngo azi imbere y'abaturage avuga imibereho ye ya buri munsi, twemeye ko umuturage mwe mu mudugudu atari wowe wagenda afite ingingimira. Reka rero tumufashe nk'abaturage n'inteko y'abaturage. Aba bana nawe mwisibo mudufashe tumugenera icyiciro nk'uko twageneye abandi baturage bose kandi nk'uko abaturage bose bishimye. Bwana Vedaste Ngirinshuti y'imyaka 52 yishimira icyiciro cya C abaturage bamushyizemo, bakavuga ko kuri iyi nshuro byakozwe mu mucyo. Biratandukanye cyane kuko abantu benshi baga mu byiciro bidakwiye ubushobozi bwabo, ariko ubu ngubu abantu bashyirwa mu byiciro bikwiye ubushobozi bwabo. Numva rero ibintu byo kwishimira, kera watangaga amakuru akagira ahandi ajya bakayahindura bakaguha ibyo utavuze, ariko noneho ibintu byabaye direct ku buryo ibyo wavuze kandi
kandi byemejwe n'abaturage ari byo bigiye kugenderwaho. Madame Nyasiyene Nyirarukundo, umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, asaba abaturage gutanga amakuru y'ukuri muri iki gikorwa, akavuga ko uwabeshya bigambiriye bishobora no kumugiraho ingaruka. Uzabeshya bigendereye ashaka kuyobya igenamigambi ry'igihugu n'iry'abaturage muri rusange nabo bishobora kumugiraho ingaruka. Bikwiye rero gukorwa mu buryo bwiza bushoboka, ibyiciro bizashingira ku byo umuntu afite uyu munsi bishobora no kubyazwa umusaruro bikaba byamugirira umumaro. Uwabihisha rero noneho n'uwajya kumufasha ngo abibyaze umusaruro yavuga ati wowe ntabyo ufite, ubwo ibyawe n'ibindi. Kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni 13 z'abenegihugu. Mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutiraga ko byakozwe mu buriganya, maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona serivisi z'ubuvuzi, izo kurihira abana amashuri n'izindi. Byitezwe ko gushyira abaturage mu byiciro bizarangirana na tariki 6 z'uku kwezi kwa 12. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Abaturage batuye mu misozi miremire ya Minembwe iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bugarijwe n'inzara batewe n'intambara. Iyo ntambara imaze gutuma benshi mu baturage bahunga aho bari basanzwe bahinga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira. Abatuye mu misozi miremire ya Minembwe basobanura ko barajwe inshinga n'ikibazo cy'inzara, kuko ari imwe mu miryango y'uburara kenshi abana n'abasaza bakaba bamaze kugwara bwaki kuko batabona ibifungurwa cyangwa amata aho bari basanzwe bahinga ntibakiyagera kubera intambara ibera muri ako karere ikogwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho ya Mayimayi na Red Tabara, umutwe w'inyeshamba z'abarundi. Semoro Karaha numwe mu batware b'akarere ka Minembwe arasobanura ko iki kibazo giteye. Muzi kuko hari impunzi zavuye mu Mibunda, izindi zavuye mu Kamombo, izindi zavuye Inkengero zose za Rugezi, Amarango yose za Kabingo, za Gakenke, za Karongi, za Karingi, abantu bose birunze hariya hamwe za Gahwera. Abo bantu bose bagize inzara, abantu ntibari bifite imirima yabo ntibagihinga, kandi kuvuga ngo abantu bose bahahe bohahisha iki? Abantu baranyazwe, nta bintu bafite, aho bategeraga mu masoko hose harapfuye. N'abasirikari nabo n'ibyo twahinze nabo bari mu kugenda babyiba babizora mu mirima, bimba ibijumba byarehe bijya kwera, ariko nyine nabo bakagenda babyiba. Ariko tugakenera ngo n'abasirikari ibarabara rigomba guhingwa rikazana n'ibyo kurya by'abasirikari, nabo nuko inzara irahari, ariko bakoze ibarabara rikazana ibyo kurya rikaza ribizana, ikibazo cy'inzara coba kikigita. Aha mu Minembwe harabarurwa imiryango irenga 5,000 yugarijwe n'ikibazo cy'inzara nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa komine ya Minembwe. Ubuyobozi bwa societe civile bufatikanyije n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro bya Minembwe buhamya yuko hari abana bamaze kubwara bwaki biturutse kuri iki kibazo cy'imirire mibi. Ruvuza ngo Masenkade n'umuyobozi wa societe civile muri ako karere. Tumaze imyaka igera hafi 3 turi mu ntambara, nta muntu uhinga, nta worora, nta ucuruza, nta ugira icyo akora, nta mfashanyo turonga. Ubwo rero murumva ko inzara itareka kuza mu baturage. Inzara ni nyinshi. Ikibazo cy'imirire mibi cyaragaragaye mu bana n'abantu batangiye kugira imyaka ikuze, ku buryo hari abana bapfuye bishwe n'indwara zifatira ku mirire mibi, ibyo twita iwacu bwaki cyangwa se ubworo, niko abasaza bakunze kubivuga. Abana barapfuye, njye ubwanje narababonye aho abana bapfuye bicwa n'imirire mibi no kutagira intungamubiri mu buzima bwabo, narababonye. Ubu hari abasaza byahitanye, abakecuru byahitanye, abandi nabo bararembye. Iyo ugiye ku bitaro ufata imibare irenga abantu 400 bamaze kumenyekana ku bitaro, ariko si ukuvuga ngo bose barahageze. Abo ni kakana karembye noneho bakakajana ku bitaro bibaza ko ari indi ndwara, bagasanga ni imirire mibi. Abo nabo bamaze kugaragara, ariko abataragaragara nibo benshi kuko ntabwo bihutira kugera kwa muganga bose. Rushemeza Felix avuga yuko kuba bugarijwe n'inzara bafite n'ikibazo cy'uko n'ibiciro by'ibiribwa bigera mu Minembwe byikubye inshuro 5 bitewe n'ikibazo cy'imihanda mibi. Ibintu birahenze cyane, birahenze kuko agafuka ka semule iriya kagura 65,000 z'amafu. Ubwo ngubwo mu madolari ni dolari 32 ni nusu. Ubwo ngubwo ibishimbo nazo ibumba rimwe riba ririmo ibikombe 15 naryo riragura 32,000. Ubwo ngubwo ibintu byose birahenze
biragoye ku mpunzi mu buryo bamwe bakinga bakaryama badafite icyo bafungura, kuko biragoye kuko resources zabo nyine zari inka, bageza bagenda bakagurisha inka bagahaha igihe kimwe runaka, ariko ubu ngubu rero ntazo bafite, nta matungo, babayeho mu buzima bugoye. Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza avuga ko iki kibazo cy'inzara bakigejeje ku ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAM, birababwira yuko hari ibifungurwa byo guha abaturage bo mu Minembwe, ariko babuze aho babinyuza kubera ibarabara ryapfuye. Twagerageje kuvugisha amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa ku bantu bari mu kaga, ntibyadukundira. Utundi turere twugarijwe n'inzara ni Bijombo, Gipupu, Mikenke, nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe yigenga akorera muri utwo turere. Vedaste Ngabo ku bw'Radiyo Ijwi ry'Amerika, ubira Mutara Kivuye. Ukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu byose munyuze no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riratangaza ko agakoko gatera sida kamaze guhitana abantu bagera kuri miliyoni 33 ku isi yose kuva kadutse. Abashoboye kumenyekana ko babana n'ubwo bwandu bagera hafi kuri miliyoni 38 nk'uko ubushakashatsi buheruka gukorwa mu mwaka wa 2019 ubigaragaza. Ese urugamba rwo gutsinda ubwo bwandu burundu rugeze he? Ese ibyo byaba bishoboka mu bihugu bikennye birimo n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari? Ibyo n'ibindi mugenzi wacu Diane Ninazwe yabibajije Madame Jean Gapia, umurundi wa mbere wavuze ku mugaragaro ko yanduye iyo ndwara mu myaka ya za 80 mu Burundi. Yavuganye kandi na Madame Console Nishimwe, akaba ari umunyarwandakazi wanditse igitabo Tested to the Limit kigaruka ku byo yanyuzemo muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bikamuviramo kwandura sida. Madame Nishimwe atuye muri leta ya New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho Madame Gapia we akaba abarizwa mu gihugu cya Lesotho. Reka Madame Gapia atangira duha isano iri hagati y'ibihe bya mbere COVID-19 icyaduka n'ibyaranze iminsi ya mbere ya virusi itera sida mu myaka ya za 80. Birafise isano kuko izo ndwara zose zibiri ni indwara ziteye ubwoba. Burya indwara abantu batabona batazi ibashikiriye bakaguma babona abantu baca bapfa, iratera ubwoba. Ariko ikintu novuga ndahurirako nuko umugera wa sida hariho guhakana ukuri kuhari, tukavuga ngo iyo ndwara ngo si iy'abirabure ni iy'abazungu. Igituma ariko mvuga ntibiragomba gusa n'iki kiza gishasha. Ibi biza bibiri birafise ukuntu bisa kuko abantu baca bagukumira. Ubu none isi ihagaze gute mu guhangana n'iyo virusi ga Jean Gapia? Kubona harabonetse ijya miti ni ikintu gitangaza. Igituma nshobora kubivuga ni narabonye abanje bagenda imiti itaraboneka atacugira ubabarira, atacugira ubafashisha, kandi bagapfa nabi cyane. Iyi miti ayibonekeye harabonetse agahengwe gakomeye, ariko uno musi yakora tubwira ko ku mwaka hari abandi bashasha baduye. Bivuga ko hariho intambwe tutarashikamo. Kundwi baravuga ko cyane cyane abana b'abakobwa, abana 5,500 kundwi, abana b'imyaka hagati ya 15 na 24 bama banduye. Konsole, hanyuma we ku ruhande rwawe urashimaho isi, amakungu, mu Rwanda, Burundi bugejeje mu kurwanya ino ndwara ya virusi ya sida? Ngewe n'ukuri ndashimira cyane imiryango mpuzamahanga n'ibihugu ko bahagurukiye cyane mu kwigisha cyane urubyiruko, cyane no kwigisha abantu. Kuri mbona ari intambwe ndende yatewe, ariko turacyafite nanone inzira ndende nk'uko Madame Jeanne abivuze. N'urubyiruko rukwiye kumenya ko bakwiye kwirinda, ntabwo dukwiye kubona ko ubwandu bukwiye gukomeza kwiyongera, ahubwo bikwiye kugabanuka igihe gitambuka. Ariko mu by'ukuri ibihugu byinshi byacu no ku isi muri rusange, ikintu bashimira ni uko bose bafatanya hamwe mu kwigisha cyane, kandi ni ngombwa, noneho bagatuma
natwe ubwacu turana n'ubwandu twumva yuko ari ikintu gikomeye cy'igikorwa kiri gukorwa noneho bikaduha natwe imbaraga zo gukomeza gufatanya nabo mu kwigisha ndetse no gukumira no gukumira ubwandu uko bwakomeza kwiyongera. Madamu Jeanne Gapia mu nama mpuzamakungu kuri sida yabereye mu gihugu cy'u Rwanda mu 2019 mwari muyirimwo nk'umwe mu bahinga ico gihe mu kwezi kwa 12 umenga Kigali mu Rwanda baravuze ibitari bike isi imaze guteramwo intambwe mu byo kurwanya ikiza ca sida ariko ravuga yuko hakiri intambwe yo guterana cyane cyane mu mirwi imwe irimo abakundana bahuje ibitsina n'abakora ubuzi bw'uburaya. Ico kibazo ubu cifashe gute mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Burundi, u Rwanda? Mu Burundi ibitigiri icyo bita taux de prévalence ku rwego rw'igihugu usanga ari munsi ya 1%, ariko ugiye mu bagendana abahuza ibitsina babisanzwe ugasanga ni 24%. Waja mu bo twita indaya ugasanga 34%. Urumva ko ari benshi, ariko tuko turabavuga gutyo kenshi turasubira tukabibonera kure. Bimwe namye mvuga byatumye duta umwanya wo kurwana tuko tuvuga ngo iyo ndwara si iwacu ni y'aba homosexuel ni y'abaruzungu nituraba. Uno munsi iyo turiko turavuga tuti abo bantu ibitigiri n'ibinini umuntu aca yicara akavuga ngo bajya bubone bashake bave, ukibagira ko nkumbure harimo umwana wawe kuko kubera ukuntu tubifata n'abana bacu ntibabitubwira barinyegeza mbere kugira ngo ntibabacire ivomo. Hariho abarongora kandi bakabandanya bagendana n'abo bahungu bagendana. Ibyo rero jewe icyo nama mvuga nti icyo twibagira ni icyo, kuko jewe muri GNSS turafite umugambi wo kubafasha, kuko mu kurwanya umugera wa sida utagwanye urondera twe turwanya sida ntitugwanya abantu, turonderaho uwo mugera hose woca kugira ngo abe ariko tuzitira. Rero uwo muntu udashoboye kumushikira ngo umwigishe na cyane cyane ubasabe yuko abo baba baranduye baza kuvugwa kuko mwumvise ko uvugwa atanduza. Abantu rero nibo babandanya bashobora kubandanya badomeka muti kuki iyo umuntu abivuga misi yose abantu bafata ko bitabaraba. Nyabuna abantu bari bakwiye kumva kuko barakubwira ku mugoroba abandi ku mugoroba twebwe hariho abitwa ngo turaba homosexuel yego turazinanye bamwe baboneka barabazi ati mugabo mbere kubaza ngo tugendana n'abandi tugendana n'abagabo banyu tugendana n'abajya bambaye amakaruvati. Ibyo rero icyo tutwibagira nuko abo bantu murumva kubera ukuntu babayeho biratuma bandura kurusha abandi. Turafashe rero umugabo nkumbura aheruka kurongora kubera ashaka kwereka umuryango yuko yarongoye. Ndi umuvyeyi nanje abahungu banje ndababaza ko bafise umukobwa. Ivyo ndabizi ko twese niko tumeze kandi ni imico y'iwacu kandi niko gateka k'umurundi cyangwa umunyarwanda abanyafurika cyane cyane. Ubona akwezi imyaka 30 uri kuramubaza hanyuma akarongora kugira ngo umukure kw'induru, hanyuma ku mugoroba agasimbira kwa wa muhungu bahora bagenda akaza azanye wa mugera. Niyataha muhira ntaza kubwira umugore ngo ngomba gukoresha agafuko. Umugore amazi ati habaye iki? Rero icyo gihe adakoresha agafuko ajya azanye umugera ahaye umugore, umugore aravyaye ahaye umwana. Murumva aho bishobora gushika. Niko rero twe tuvuga. Hanyuma bajya bagurisha ibintu higa bagendana n'abandi, higa ntibagendana
gihugu bagendana nabo batiyita atari uko bari muri twebwe bari mu bantu bo tubana bari mu bagabo bacu mu bagore bacu mu bana bacu muri basaza bacu nabo tubayemo nivyo rero dukwiriye kwibuka tukareka kwibesha tukaraba ahubwo tutsimbega kugira ngo turwanye vy'ukuri ico twokora n'igiki. Konsole OMS ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi ririfuza ko twogera mu 2030 atabwanze bukivugwa. Ico cyumviro kirashoboka hama amareta akwiye gukora iki mu kwihutisha haba imiti haba incanco haba amahimiriza kuko kino kiza ca COVID-19 kije kitwereka yuko ibiza ntibirahera biracahari. Sida yarahabaye irahari, COVID iraje irahari, haragwa amareta kugira ngo ibi biza byose birandurano n'imizi ubwandu buhari buhagarikire ngahanyene. Mu by'ukuri abantu bakomeje kwiga kuko hari n'uburyo bwinshi bwo kwigisha abantu kera wenda byabaga bigoye kuko kana technology yabaga ihari ariko ubu ngubu hari tekinoloji mu buryo bwinshi bw'uko abantu information zabageraho mu buryo bworoheje noneho kugira ngo abantu basobanukirwe neza bumve yuko ari ibibareba buri muntu wese aho ari yumve ko ari ikimureba kuko nk'uko twabivugaga mu kanya hari abantu babumva bamwe bitabareba bireba abantu bamwe kandi noneho n'igishimishije ni uko byibura za leta zemerera ababana n'ubwandu kuba nabo baba ku bantu bafata ibyemezo bakomeze baduhe ijwi batanga ijwi kuko iyo uhaye ijwi abantu babana n'ubwandu umenya n'aho ushobora n'ikintu ushobora gukora n'icyo wakongera kugira ngo n'iyo ntego igerweho kuko mbona ari ijwi ry'abo bantu ryatwe twese niryo rishobora gutuma bamenya neza ikintu bakongera mu buryo bwo kugira ngo byibura dukumire gukomeza kuba ubwandu bwakwiyongera njyewe mbona ari icyo navuga sinzi niba Madame Jeanne Gapia akamumutera amareta akamumutera abakiri bato akamumutera ico twokwita societe y'isi hose amakungu nakahe kugira ngo ikiza ca virusi ya corona kihere imiti togwe habeho umuntu ko yumva ko ingwara nimbi hari nimba ari sida nimba ari iki byanke bikunde ubwandu umuntu wese ukora igishoboka cyose kugira ngo bihagararikire ngaho ego notangura kuvuga burya kugira tutore inyishu kurwanya umukera wa sida bitangura kuri ugushaka kwa politiki. Shuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala naho kuri mikoro mwari